Tintra nye su chaju phini gutsub da chikha nye sul hadi phimi namgi chide nga da paro wangsel pe khanale dorkha chumi lebitili dimba nga chini gi kuzambu sishuge tambara nye chu din kya khabna nangkhe lokmi chi ni di halam chigira yasin sundi yuble chisung thamni nalu thopu me se ime dichi gi jung shiul hinchugi nindri chinjugi tenle thoke bimidi halam chigira yasin sunu dichi da to chinsira music ni din tontra cheta ni de chi da zundi yuble jangkhadi nahida chibda yasin sundi yub ime kya khabna nahi ko tho to thu da chibda dichi nangkhe lokmi chi ni di halam chigira yasin sundi yub ime dia tu larjung lokmi lezin da thibachin lokmi chi ni dia nahi unit therbum chi da saya shibjal hapchi besale dichi unit therbum ni da saya nijal hapchilu yasin sundi yub ime Toro lezin da tipda lokmi chu nangkhilu ma suchibe kop themi digi chisong thamni nalu thophop me se shichi Nangkhilu lokmi chini di nahi chi da sumbe na le yasin juni ko chuno ata bewachin nam jalu kya khamna lokmi chini gi ne chedi masuchi be iro lokmi unit sa ni ja ngapchul hapchi chedi yebbe eme te du larjung lokmi lezin da tipda lokmi chini gi cheji yasin jumi dia nishu mansu chi kop imi zoda thikan sap chu shi chu bimi di gi I ze shechi nangkhe lokmi chini di chi da shibe na le yasin juni go chu yupda dia chi da shiba le dubachin lokmi unit therbum chi da saya shibja malam chi chedi yup ime di da chi kha di chi lokshu teni di halam chi gira ma pap song di du dia nahi chi da dubachin che lokshu unit therbum sum da saya dukjal hapchi tensale di chi unit therbum sum hapchi lu ma pap song nu te du larju lokmi lezingi bewachin debe mapap jumi dia namginlu khawma chabe kha namjagi chapti chisu chi be chabni digi I ze shechi gelyon chuche da namshi rikwe tewa da tipda lokmi tikhan chuyibi changchu gi cheji di halamgira mapap sondi yubbe ime iro du larju lokmi lezingi kemina dari gi dauna le changchu gi cheji chu yasin jumi da tin dari lokmi tikhan gara gi lokshu di ribum bera tendo yub mache chida gube danju chinchera ten chube rewa yuize ime janda nesigi denle something dolker gi injubeu I tu Mr. Junor Shizungi hemai loda chibda chilo nikdong khechini lu ombab yomdom di newtam thirbum cheta tu hapchigi yasin sondi yobbe nyin jubenu te tu Mr. Junor Shizungi nyesu sartin chi tamida chibda debe yasin jomidia lede digi wulu yubi lede karagi nalu macha shisu bemichu lomida newtigi lede chu yada jomidigi I sekeditu Chilo nyikton khechi chilu ombab nyutam therbum jipchul hapchi besale nahi nyutam therbum jipchu she tu malam chilu yarsing sondi yebda tiya chache da shabto su chondel thamileten ombab yarsing jomidigi ime tiya chache da shabto su chondel thamidigi ombab yondomlu nyutam therbum ji malam chi lhentab bedidu te dumiser juno shizungi olu yobi lede tsugi tele nisho da thunke lede gi ombab yondomlu jacha ngapchul hapchi lhentab bemidi toshochi ime tia dulo me lezin gi khepsa nyutam saya gebjal hapchi zo yobda gekham sate lezin gi ya khepsa nyutam therbum ni malam chi zo didu tida chika dular jung lok me lezin gi khepsa nyutam therbum jida saya dukjal hapchi zo yeru chilo nyikton khechi chi da chebda nyutam saya ngapja malam chi gi mapap song yob ime te du jutinda du khadul lezin su tsumi jude da keldin lede gi wombab nyutam therbum ge malam chi zonu tizumbe nyudel tsukde gi theka dugi nyukha da dugelyong nyukha tele dugel nyensung lezin sugi khepsa nyutam saya dunja malam chi zodidu tele dadin judel da zoda lede sugi khepsa su rewa kemi da thidi zonina lakatan yobda chondel gi ledena du chondel lezin gi khepsa nyutam saya dukchu dechi zo chunu te lotar nyuju da tipda nahi dumise junor shizungi lede chuna doso nyutam therbum dun malamchi yarsing sondi yoble tesu tabishuma khepsa nyutam therbum ni malamchi lu mapap sondi yob ime maji nahi dumise junor shizunglu khepsa mapap sondi yeru lede sugi wombab gi the nyutam therbum gel hapchi tabdi yoble hemai loda chebda jacha chutam hapchi gi yasing sondi yob ime
Tarunye ju da tibda chi gyakap sunale pha matsa shitsugi chashi chibe dumise junor shizungi $, saya chubden hapchi matsa shitsu bedi yobbe ime. Teya Singapore lu dumise junor shizungi isachi shitsu bemi deya tsub ime. Chandranya sugi denle sherab doji gi nye jubeu in. Kya khabna chondrel thami chugi talefa chongla chu jam ton to be kotin thap chuni ime. Tia nyuchil henkhagi ECMS semi chadam sinchongi yongdil rimluchi sodi yemilu tendi imda dari rimluti motab bewikaratu. Te rimluti gi chondrel yada tani gi tenle chadam da nyongmi gi jarimchu mapap bechubi gi rewa kedo yuble chichong thamida nandin thami tele chongla bemichu kara lupin thoni ime. Lagil diya ombab da chadam laikungi geljungi lewazin da ngi kha tele khadil lade da chondel thapmi di zumbe timsung gagde da shemi lade chuda chika nyamdil be de gotin thapnu te ombab da chadam laikungi kyumina rimlo di lalin thapmi da tin chondel thapmi chugi chadam gi nyokme da ngil telen chu yondil chu di be chu se me Digi be chondel da dewi sedu chu mapap be di chonla chu tab di to be so chu bi rewadu. The hassle of using that system is considering that it is a client-based. Dari mitsugi khonre chache su selten bewa chadamgi sago narawongo. Tia pe bewa chin mitsugi khonre chache su penciling lu selten bego bachin. Penciling chadam yi sana jogoni imle tuse thola jogma se seroya tep nep ime. Digibe nedin disu segubdi kha cheu bere yeble ombabda chadam yi sagi rimlukdi zo yepi. So DRC has initiated coming up with a web-based system. Toru mogi lamina digi kepen di gakhap nangkhelu chonla bemida mikhung karalu yup soni ki donle rimlu di luncho ombabda chadam yi cha ge garena lalin thabon seime. Rimlu di ki sansam chuya tatok yada tani ki donle sansam junke lade chuda chikaya nyamdil chube chuni me. Te wombab da chadam laikungi dichichi da shibina sansam chuji de pshirchong thamni da nandin beniki dande yumi chugi chadam selten chu lorik chadam sinchong lamlu ji de begobi seda beyubi. Taro rimlu di lalin thammi di ki che dulin chu yada tani da che salu shomi ki kangil seni Dele yoju da gukoi ki nyenka chuya mapha pechubi rawadu. Iru dari rimlu di lalin thamni na yondel da dewi tab madiu chu yubime. Unfortunately, during piloting, we did have a lot of internet. Rimluk di motab bewi kap yongdel da dewi tab madiu lasha thi. Ngachigi dujung thurik lede da chekha khalla bi gara yumi da tin nedin chu seni gi tenle konrai dechen chu lungchu chunala pha tandidu. Dari khoncha chabgi tab madeu di se masuba yuru la su be gara yu te khoncha chabgi la chu ombab da chadam la khunda chikha be di rimluk di goji mabe wi hema tab madeu khara siu At the borders to improve the connectivity issues before we launch the system. Te wombab da chadam laikungi lorik chadam sinchong lamlu di shumai daw gochu khamchi le lalin thap chu be rawadu. Chanda ne chulgi danlu tashiandi gingen chu phiwi. Mitsugi shunglam kep tok jusigi sago nale member sago shinkhale kholam kep to di judi numkurgi thuko wachin mingum dilu nyamgi chunigi nyenkha yubikha ngejaya phuni ime teya timsung numkur datin dechingi shunglam di tizumgi thukin chumigi changkha yasin jodo yuble lamdil nyensungda keldin gi tigshi niktong khichi che madi lalin thabni kuchuni be yubime taro gopin sugi tigshi di lalin thabachin tizumgi nyenkha chumidi Yasin Juira Dinime Seime. Te Hema Bewachin Dizumgi Tab Madu Timbi Kap Nijadi Tiyub Tsulu Kedo Yupeme. Timpulu numko tamitsugi lamena mikanto bejomitsugi shunlam kepto jowe kap name bejome seime. Toru korlam bana lepa shinchu yumi degi mi om im masheba tukin jome sishichi. 다 투긴 주미기 된다 사우디랑 같이 러르바 미디 수기 당같이 제브라 코스틸 라렌사다 플레미 타베스 슈니베라 룸코디 슈체소지가 미디 수게 하토말로 가틀레 태워하면 마시바 태무치는 주엄달로 투긴데 안엘레든지 주면서 슈니베라 보날루 아니 싱 지주디도 볼랑 같이 시티기라 아니기 아치치 같이로 탑 마데우치 주메 수준이라 아무서 진 테테 아니 알루 중고디스 엄다디 마팔레라 팔레 메토메발라
다 테티미 bomya joni du la ne phachu joda achi ani ngengkhadi namsami nga chani sumdi chi happen base juni la di beole numko da tun de singi lamena da lefa lamdil nyen sun da kaldin gi diji niktong khechi chi chenmai liu du pa de tarchi be ni ku chuni se ma dia mitsu gi name be shunglam kep to jowe kap thuken re jundi di lu shiken da ne pretend de beru di gi nye ba de numko tami de yob de lu mi phoni ma te duchi do to chinse tempulu shunglam kha di zum gi thuken job ge de chi chung ye be nyin shu be sale thuken sum di milam kep to jo salu junu iru mi lo lu chi gi de yob chu gi lam kep to jo sa heb da ya nam ko shu be ta mi du se me doru mi lo lu chi gi milam kep to jo se sa go chu na lo ya ta ke ye me su ye jo de le jum chi be mi thong be si shi chi te thomdi go pen chu gi lamena lamba na le pha yemi shin chu de yop chu le jumbe thoni den lo fit chi da ni be sha do se me di zumbe milam kep to jo se sa go chu na lo ya ta se ri re be ke do yeru numkhor ma che ba jo me da chap lu ten the the ye jo me se shi chi Pavisa ki sago nalu mida nunke thukin majuni minu se shunibe la kachibe sawachin zebra crossing di duni di du ta tisu achi tharime se shunibe la ne tak analu bewachin zebra crossing chi wachin kari cheni me kachime sawachin anale ngachi garinale thendi bero nungko umu tashimna lebe changi tendi phalasu jukdi ungobe anigi panalu gari yanchi yakata jumi yanchi makata jumi gi thukin junime se shunibe ngachi mitsugi zebra cross lalin thabde bese chiru thiti di diop chechep gi nungkhur gi shutse chelige di tan no me se shuni ila ngachi sugi kam zebra cross ku ki di bese chiru diop chechep gi gumitu be se shuni ila de ngachi chechep gi zebra cross mimi gi sago nale phaju da di gachi mido di zebra cross nale judi bese chiru ninka shu du se shuni ila te timsu numko da tun de singi timlu de lalin mathabi hema misu lo ko da treni gi larim du doru timlu de shunglam kha lam kep to jo de thukin ju mi cham chi member lam kep to jo mi kara gi nego be me chanda ne sugi den lo nam gi dem gi nin ju piu in tichi gi jungshul hinsugi nindri chinju gi tenle thoke bemi de halam chigira yasin sondi yub ime te shumai dona goten thamni imi nindri chinju dina thorim shi se tha khumi tongtha shil hapchi gi chinju ki ni ime ge jungshul hinso da tipda tebe yasin jumi dia khongi khathule nindri chinju di cha gadim chi chabru chapchobe somi digi I si shi chi Tichi thorim she se tha khumi tongtha cheda nga malam chi gi thoke be di yumi da tun janghadi nahi da chepda tongtha chi de chi gi yar sing song di do te geljung shiol henso gi digji sab da tipda lochera machimba ngindui chenju di cha gadim chi chabru chapchop be ime teya shiob na mazumi chulu losum chu so nga da shiob na zumi chu bewachin lo shipchu she nga chun chonju di ke choni ime hema bewachin ngindui chenju cha sumda chenju ngomba di cha nilege chapmi choni ime the jankhale bewachin the yasing jongsera nui junil the hemagi nga chi digital tiwachin the chewil sasumle methop sebal hemagi nga chi digital dalu the dijile beodalu da nga chi lenchogi dan seji de meb zodage slab beta hemagi sasumle methop sim the dijile beodalu the nizum se gani mi junil ani beodalu the nahi jingi ro se sasum chabbe te thamakimi lasher diwal dan du sige dijile chama to beodalu de jankhade yasing di jora jong se nga chi neberno sometimes junil Taro Kogilamina Tebe Yarsing Jomidia, Sato Yasim Bemida, Torim Shese Ta Kyumitsu Shiobna Zunilu, Dande Kemilu Imoni Meseshichi. Tial Henso Digi Shiobgi Eka Marutsuna, Sato Chiktong Chikja Kechinga Seda Bedidu. Tel Henso Gi Kemina Sato Suya, Shiob Gom Jumigi Tsejilu Torim Zundi Seda Bedi Yobbe Ime. Didachika Geljung Shiol Henso Gi Ngendui Chenjudi, Sa Kadim Chikiru Ke Chobe Zomidilu, Mixel Gira, Shiob na Duemida Torim Shese Ta Kyumitsugi, Nyulen Yobbe Ime. Khababki Levi Namapa, Top Tandi Tuvela, Top Tandi Tubdere Beru, De Rangi Shese di Yargitamisvela, Shese Yargitaniki Mipa Chikebe, Tatichi, Shiol Hensugi Chenjudi, Tetichi nga Lopera, Teta, Shiol Hensugi Chenjudi, Keni, Tachemidi Nilitendi in Sishunila. Tichi Geljung Shiol Hensogi Chonju Chami, Kelo Chigule Shipchushe Jisensu Bemi, Torim Shese Ta Kyumitsuoni Ime. Tengendui Chenju Dia Tempoda Mongolube Godin Tamni Imda, Mongolube Wachin Chenju Kemi, Nija Gupchuko Jiwoni Ime. Janda Nyesugi Denle Tashi Dekargi Nyujudi Sherab Dojigi Durikbeo In.
Kya khabna yuntin gi keljin lamlu ya data ni gi tenlu thimbu thomde keljin shabto gi saphup gi se lokshulu tembi dilkhor bas tambadi kojibi te lokshu dilkhor digi naglungda sanum nandin su maphap binigi migil kep ime lokshu dilkhor gi legul dia Austrian shungi chapchur bedi zamling chi so sota gongfel dusoda lenchin yicha dele thimbu thomde chu nyamdil bedi godin thap ime Trikor dinna wangpo kinchin sugi donlo country khorlo chemda lunsi tansa tele CCTV ge pachi sume tunkin su yebda baski gonse de bewachin newtam saya chubshi da bum cheda gu nepeme. This is the specs that a city bus should have. So we have this plastic dilkhor din na thomde dilkhor nangu pe thunkin chu yebin dichu ya mi chu gi denlu dethi loksu be yeb ma se dilkhor kani denlu dibu ya e doro dilchin ge thul to 400 besada nyenchung gi denlu parche dele wangpo kinchin chu gi denlu kangti khorlo chem lalin thapsa chu ya e society so and that ramp is also automatic Bus din na driver shipchu she nga shoni emda di ya driver kechi dun di triku de ni da shemi job ge di ya long di be me. One bus is ferrying about 40 to 50 people. thomde dilkhor chi gi mi jipchu da ngapchu gi bana bado yeble digi lamda di numko jipchu jegu de chi maphap bedo yebi chi in doro digu sanum nangden maphap bechup ma che numko cha ma chubi kangel ya sedo yeb in Traffic congestion is going to get reduced. Bus ki trito de chachi chasu beshimle kilometer chikja dukchu de chi chu chup eme. Te digi donlo trito chaso besaya ngabi phu da danrina tele thomde drikor gi satsu na chu ne eme. Bus ki Egypt da la bemisulu jondab jimbeshu lokshu drikor de gi tuntachi de chi gi nankyo driba sulu shaptob jinsu berewadu. Lokshu drikor gi lagildi losum de chi gi hema de gangi gayonga ki pelzom hlenso da zamling chi so zoda gompel du so ge bana chi gu chenta kyo bishu gu chuno chanda ne chi gi den lo ta shi dekar gi nin ju de nam ge dem gi dulen beu i ki jung tu gi gak digi tichi to tu gi nangkhe nyuzida tv nyedin kha tongtha phetani de chi ta zundi yupda nahi lochi nara nyedin de chi lege tamazum ime te thimsung gak digi kyumina nahida chepda dichi chinyumlu nimri nalu nyuzida tv nyedin di loktabe ta zundi yubbe ime daru thimsung gak de da chipda nyuzigi nyedin ma suchi da zumi dia tatok tamdombe bemi digi imo sishichi Niyam gi dutseka chilu nikton kechi da nikton kechi chilu mato nyuze da tiwi nidindi yarseng chodira yub imbe. Diya chilu nikton chobgelo mingum tongchachi da nijadichi tachun yubda chilu nikton chugulu nidindi tongchachi da sumja hapchilu yarseng sonu. Chilu nikton kechi da nikton kechi chilu bewachin nedin ka tongchachi da dunja hapchi tuyub imbe. Inru nyuzegi nedindi nahi tongchachi da ngabja hapchilu yarseng songyub matse duchiye datu tsunsira nedin ka tongchachi da dukja malamchi tachundidu. Chidadigi chitse chunigi nangkyora nyuze da tewi nedin ka gepchu jaru tachunibime. Diya heme dunchana timsung kakdegi pinakhalu mingum dungi kehang gram chikjar hapchi bayubbe tachunu. Timsung kakpada tiwachin mingum tachumi mangshuchira jangendi lokchira bemitsu imbese shichi. Daru timsung kakbi nedu da tipda heme lu ngayina jangenbemi mangshuchira najunsu duyubinru duchi mangshuchira kelu kechi nga yenchi bemi nalunsu yubbe imbe. Heme lochu na nyuze da tewi nedenna dazumi chacha gupchul hapchi pogitsu yubbe imbe. Gejung dugi kakde da tipda nyuze su shipche bemi jongdar beyubi rochi tsugiya tatoksu benina lentap bedu yusi shichi. Daru timsung kakdegi kyomina konglu nyenshi bemegi dewaya yada jodi yubbe imbe. Changda netsulgi tenle senge dwemagi tulin bemi netsuldi langatsiringi tutikbi shu in. alutsugi kole pa da lungnyin kido sumchibe yongdin na lutsumi digi alutsugi chilu nyeba yubbe ime de kecho tsugi lamina yongdin nalu aluchigi chache ngamsi sibe yemichi yongdin nale falu tsumi digi alu semkham thitinlu nyeba yu sishichi iru digi kole mi ma shuchigira mi shudo yubmache dare gyakamna sijuda tatogi thablam kaniya mip ime
alu chu jache ngemba be yobi loknyen chu yondel nalu chu bachin tigi alu sam kham theten lu ne do yobe eme te thimpu gelyong choten men khanale sam kham khe cho dun cho nerola gilamena datu chinche khom besa de zum gi nyen jul hoyde meru michu gi yondel nalu alu chu da dewa yu michu chube kap sam kha ke di chugop di kha che se eme Whenever a child's picture or a video is posted in a social media and when kadem chibe mi zomsa alu chulu mapap chamida nyetim kemi tezumbe phu submeda tewi pada login chu mide daju chuna chubikap aludi semshinida sempam chunigi nazu podu yobi tichule tendi alu chu bom joi joi semkhamlu nyoba chummache chachoya kangam benigi nyekhayu any trauma or any adverse experiences a child has can lead to development of a lot of mental disorders in later life. Gelyong amsuda alui henchogi kyemena alui pham chule nawa meba alui kole yondel nalepa chuni meong se eme No children should be subjected to arbitrary or unlawful Yondel nalepa aluchugi kole tebe chuni di timlu da mathumchi imma se tilu kyjabda chikur mepchi teletendi alugi semkham da dewi neba yopi on his or her honor and reputation. so da chondel da layol henkha gi daji de chen gi kyemena yondel nalu tezumbe chumi chu tatok da jinjong thapni di lakhadu se eme Given that alu da tewi pada login chu phamda alu dazin thamigi mashible tarchap tandabme tele alu dida tewa yumi chugi shebi gale phisomme tibeule nedin chu tarchap tamidigi alu chulu thopodo yobmache shuleya digi chem phunigi nyenkhadu I rule henkha gi honle mimanglu neden di chu ta dewi koda tedo yope eme daru dizum ta tok beni lakha yuni digi yondel nalu alu da dewi neden tar chapta mi di yarsing song yope eme te lejum beo chin de demo la ra pham bere sem ga ni de me sishuni te kamchi be zopki ko le min so bero ani media na tam beo da di tanga chi di to alu chung ko yin la te ro alu bom khongi sa ko na ngachi beo chin ngachi ha le mo la te sem mi ga ni me han bin di ani mims zoni di la ani gachi mo ngachi gi dugya khap na lu di la ani achi chi kak cha be chu bachin du gya khap de chilo chiktong gubja gyapchu cha gelu gelchi jang thin chok de thumi be zu yob da digi thumi chugi yondel nalu alu nyen sungi lamten sokop pe eme changda ne chul gi den lu sanam yuten gi ne chul de kinjang hatin gi tolen beu I kya khamna lobjai alu chuda alu shinchu chugi nangkhe chetinda dimbi shego sanigi kumshi yada tanthablu sanim gi che parolube motabgi legilchi ko chunu te legil digi chi yubi shego nyusu samida chi mebi se lesha samigi kangilsu senilu chotem ime Sherida Rikjal Gongphel Henkha gi legil digi denlu samling sachi lerim da sowil Henkha tele sanam da gonor Henkha chuda nyamdel beyop eme te legil gi motab kap tarigi daule ko chu chida chuba chinche thimphu da chukha gi lobda chianga na go chu ne eme kochup dalu lobthu da lebe tele phamchu gi nangkhe legil digi phentho ka debere yop ena Egypt pene eme legil digi theten da dembi jache kha ngalu chote ni emda dechuya se chu mado chu sani da chama phapni shego chu du chaka sani da chu mebi shego ma phap chapni tele ze chu dembi shego ma sube sani chu eme diet habits are drastically changing, so it's not changing for the good actually, but so ngachi gi lobtu alu chugi nangdo jibju be tauda zechu memi neden la shara thongji te jego zani chelam chu jurche bombera jodo yebda dichu ya lejum khato membe dibeola ngachi gi ngachi re gya khapna ra zodi yebi chu yebi jego chu zagobe semshu ki chuni I among the school going children because they are the change agent for the future. lobda chuna motab legil di lalen thapni denlu lobda rele lebe ni ni gi jondar na dekha to ni eme Concha chapki lobda nagi lejep shemi chulu jondar chini eme This should come long time back because our children
have the habit. Di zumilarim di Himalaya ko sugop chi ime. Aluchu chi mi bi shego sanina lansho tewi kanle log di chokhachap chuba lakhadu. Ngachi zumda lo chop ke yenche be mitsu ki denlu larim di chisu chi inru gomshi chini denle dicheka ime zenodo. Habit to build on the proper habit. I think it's the right time. Chada sugar ki intake dinga chiki reduce beb dauchi bewachin ngachigi non communicable disease la memola hypertension diabetics tisu ngachi gade data alo ngachigi loptu disu joto chungku ga lera yente lesum gym dauchi bewachin bom jodalo katha bechuni me season bela dotogi ngachigi activity stain dechi ani di alo lo explain be demonstrate be play way method na lo mam du ani be leten thekar du ngachigi loptu disu lo pemba bom joine Shego sa nature lamchu kadepera juyep ena tani denle chida chubina shibjudi thothudi golden thamne eme te legil di gyakham nangkhygi lobda chuna gochune yebab yoga mega di shibjudi gi dubdelu rale ni eme legil de korea gelchi nyamdel ledegi mangul chapter bedi golden thap eme chanda netsul gi denlu parole namge wanchu gi netsul de kinjang haden gi dolen be i Tinta ne su judi te chibi phiso in si shuni lerim simi kara lukadiche